Kapitan Inteng! Nagado titanod mo, ang kanayon nga daga dito'y barangay, paray. Anya tararamidin dagiti tanod mo? Agrunrunda dapat akadayaw. Sigurado ka? Uwan, katno ibabaon ko ida pare. Nagado tinabartag nga didinanog tunggal rabi. Ha. Ayan na, dagita atanod ako na mga agrunrunda. Agrunrunda da nga rod, nay. Agreklamo tasyak, dandaninak dinanog, dagi istambay, idirabi. Ha! Tawan ti makita katanod na pagparayata. Dandani da ka dinanog? Katawa ka pa ilang. Anya ko mati nakakatawa ni Tangay. Ha! Dandaninak lang arod dinanogan. Katawan na pa ilang, Mike. Awan mo't ni Kwarog dita paradaan da. Birbiro kam ni Kwarog. Ay damagak no po nga agrunrunda da. Nakaturog ni Kwarog dita sa alas. Apay, di mo naglaw. Nakaturog kat imbal aldawan? Katwan, Saan na nagpasada? masadot ka no nga agpasada. Agpapadadan kadagiti tanod mo, Inteng. Ay. Nagsasadot damat aminen. Nagsadot nga. Kat mo naggagat kami amin na tanaw. Saan kayo kanumoy gayam nga agrunrunda iti rabi? Nagkunamay. Ni pare ba daw? Ulbud day ta akong pari manggail. Di mo patpatsyain. Kasta, kanayon kayo nga agrunda? Kitwain. Rinabi isungarod amat maturo ka kiti aldaw. Takanayon kami mapuyatan iti rabi. Ayun gaya man ya. Nagrigat kaya ti agrundang gail. Makapuyat kan makabanaw. Oo amok data. Santupay lang agreklamo day ta akong parin. Di na lang mo matirigat mi atanaw. Ay bayamon, saan kan nga guwit? Pasensya mo ni Tatam Abadaw. Kabaw na! Anya ti ko na maray. Ni badung kumaray, dandani dinanog dagiti istambay abartag idirabi ay. Ay sos, ay imbag ata dandan nila ang Nakalisigayam ni badung kaw. imbag man tanala nga aglisay. Un maray, kalpasan ang naglisay, danugan daman kuman. Ay na yun dagita nga istambay. Kat anya nga iti inaramid ni Badung Mao. Timmarayan adagos Imbag kunam tanalaing atumaray ni badung kaw. Nalaing at talaga ni Kabadong Maray. Agasam man tanalaing nga aglisay, nalaing pay at umaray. Imbag lakit dahin ta nakataray. Ti question itamaray. Ayan dagita atanod, arumbang ko mga agrunda iti rabi ay. Ay kat ni Kapitan ati rumbang amangsong bat iti day ta a question mo, Maray. Damagam tuman? Kasano adamagag? Kat saan kamin tupay nga agkit kita? Anya, saan kayo nga agkit-kita? Opisyal kayo iti barangay, asaan nga agkikita? Ay na, adakla ang mat ngamin, dito tersinak nga aglaklakaw. Kahit ayan ngay mo't ni Kapitan. No maminsan, aday di barangay hall. Kan kanayon nga aday di balayda. Kayat mo asawan maray. Saan ka nga duty iti barangay hall? Saanon, bayamon day ta duty-duty. Awan to man lamag ang ganab ka. Huh? Dito yak lang ang tersinak nga aglakaw. Saan mat gaya man nga duty ni Marikwan ang dita barangay hall maray? Ha? Day, apay ngay. Aglako kanulangan. Day tamot ti kunana. Ay sos, amo nga ta ni Inteng day ta. Damagaman kan kwa na maray. Tauray kanu dagiti tanod ket saan da nga grunrunda. Sos, saan nga agjut-juti dagiti kakagawad? Saan meten nga agrunrunda dagiti tanod? Ay, kasanupay daytan. Anya nga iti pagbanagan ti barangay tayaw no kasta maray. Ay, turog met aturog ni Kwarog iti aldaw. Takunana, mapuypuyatan ka nung agrunda. No pudno ang mapuypuyatan. Apay ngay nga raw nga ado dagiti bartak nga istambay iti rabi ay abasta dalatan dumanog iti asino ang makita da. Apay, asino ay ti dinanog da? Ni badungkaw maray. Ay, hindi. Ay, sos.
Narigat ti kasta. Imbaga, tadanda nila ang kasanon ngay, nunadanog da. Ay, sapay laklakayanan ni Pari Badong. Saan mo tunay alakay ni Badong ko, maray? Ay saan aya? Medyo lumakay pa'y laeng. Napigsapay! Oh, kita inteng. Na. Ay. Imal-aldawan ang nakaturog ni Kwarog dito'y salas. Punno ka de, amapuypuyatan dang agron-ronda iti rabi eh. Na, katno'y sumuti ko na. Ay, anyat mapaspasamak dito'y barangay tayo inteng. Tauray kanugayam ni Marikwanang kat saanan nga agjut-jutay. Na, adamot kan ko na titulbak ti barangay hall. Saan kanungarudan amapmapan ijay barangay hall? Ay, kita amot no dagita kagawan mo kat araramidan dati trabaho da. Ay, kita tuman ngagpaisok. Ken amwam nupod numot laeng nga agron-ronda da Kwarog. Ay, ringak ko man ni Kwarog. Tasyak man mo ti sumublat na maturog. Ay, may sakamot! Ha? Nalipatamsan asikat ti kapitan, arumbang akanayon naalibtak. Saan aturog ti amaom? Naggapuak dito barangay hall. Kita mo, no niya tinakita. Ni Kapitan, Saan? Awan di jay. dagiti kakagawan, Awan da. jay sekretarya, kan jay treasurer. Awan da lang. Kahit anyalangan ngay tinakitam, Tinakita ka jay. Nakarikap a barangay hall. nakarikap, kanulunis ita. Isumay. Awan tinakajuti a kagawan. Ultimo tanod. Awan, pati lupon. Kahit ni Kapitan ngay, Ay, diya ka mo ah. Awan mo ti pagdamaga ka jay. kayat naasawan, si madutan dagiti kakagawad tayaw, dagiti tanod, kan oray ni Kapitan, si madutan. Mapan ko kung may reklamo dagitis. Tambay a kanayon na mabartag iti rabi kay. Dagiti dandanin ang danog kan ka. At dadalat na kami ni tirabe. Apay, di mo nangag. Ngagriyaw-riyaw da iti rabe. Nangagkwa. Saan da mabutay? Tawan tanod, ngagrunrunda. Imbaga mo tunday takin ni Maribanang. Jak amu no idanon nantaw, ken ni Kapitan. Nakaturong mat dakwarog kan inteng dito'y salas. Sapay agsinsin nung bat ti panaguruk da. Ay, inteng! Inteng! Agriing ka ha! Hoy, inteng! Apay, bigatan. Anya abigatan asasawam? Maluman, panagluluto manan. Gluto ka na. Anya ngay nga ruti inaramid yu itinagmalam ka ni Kwarog. Ay, hindi kayam Kwarog ti kaabay ka. Isugayam ti agur-urok. Ay, dua kayo nga agur-urok. Dua kami aya. Ay, kunak man nunapan ka ije barangay hall. Kunak ama pa, nakalpasan ama ka inanaak. Kahit naginanakan ang nagmalmalam, Pinlaylayon ko na. Aging ga iti rabi ida ito yan. ay bumangon ka dita. Riingam ni Kwarog. Apay ari ingim ko it mayat titurog na. Oh, Iwarwaras ni Pari Badong ang nakarikap dya barangay hall kat awan nakajutay. na. Kat mo imbaga ka ni kagawad ko nang ama pa nagjutay. Kat win ko na. Iso nga inted ko titulbig. Anya tigatangam ka Badong? Saan nakagumadang? Tama kong ungitak. Ay kat saan ka nga agungot adito tersinak? Naggapuak ka barangay hall. Ang mawan mo tawi jay. Nakalakpay jari daw. Ay wun anya. Siya kumagayam ti agjuti itangal daw. Kitagda ka mo dito tersinam ngaglakaw. Kat sayang mat nga rod ti mapaglakwak no jak aglakaw. Kasanungay, dagiti ka barangayan niyaw, nga da kasapulan da, dita barangay hall. Ni man langan kapitan ti pangibagaam iti dayta. Tanay, nay adan lakwak. Ay, awan pa'y serbio barangay official, Mike. Kagawad, nagduty ka ka di kalman? Siya, kapitan. Wina, tanapan ka numan ni Paribadong iji barangay hall ngem awan kanuti nakajutay. Ay kunak ano si kati agjutay. Nakaturog ak ngaro. Ay naglako akmo.
Ay, nangay, dagiti daduma kakagawad. Aday jibang kagdaa. Nagitimot da duma na panda nagpaspasyar. Ay, delikado tayo ka di pare ba daw? Nalaing nga gistorya da jay. Katsikaman nga men, kapitan. Jesus, virgin na tayo da jay. Awan ti kumpare-kumpare ko na. Waraw, itulog nakman di ilay. Ay, mga turturog ang pailang tatabadaw. Nangkita ka langan iti sa balya pagluganan. Ay, kastaya. Mapan ko kung maireklamo di kapitan tayo kay. Ha? Naangkal ka? Ireklamaw? Wine, tabaybayan na dahito barangay hall. Sa nang aramidan di trabaho na. Uray na kayo at hanod. Ireklamo mo ting. Ha? Pati kagawad. Makapanervyos matibag bagamaw. Pangag nervyos ka. Ay, Pudno matasim madut kayo nga grunda. ay, kwa. Sige, itulod kan tatabadaw. Nasayaan, Mike. Naglugan kan dito yung tricycle ka. Kung namita makaturturog ka. Ay, sana. Nariinga ka. Itulod kan. Nay, waraw. Apay nga, ito dito yung mati nang ipagnam to tricycle mo. Saan ba ngagturong ijay ili da ito yung kalsada? Dumagasta pa di tabalay ni Uncle ka. Pape, ado magasta. Saan adita balay dati papadak? Di ilay. Nagigbaw. Nang ikaw. Gamnas kan nga agsarita kayo pa kini Uncle ka. Sarita kami. Eh, makangagkanyak na itang uncle mo kung naktumay. Wait, ireklamo ka talaga. Agraman amin na kagawad mo. Unay kabutin. Apay nga ka, kumparita. Ay, awan ti kumpare kanya. Nubaybayan dahito barangay tayo. Ay, pare, agtugaw ka. Ay, kaya. Agtungtong tasakbay ang mapangkagreklamo, Tanya pa'y kumati pagtungtungan tangay. Di nagpay pasangwan mati uray na tamnaya ka pa'y. Kape, mabiit lang at agpatimpla ka di kwarag. Ay, kung nayo ng mutin na. Uray ang kalkalyo apandisal. Pare, kun palaman. Win. Kalpasanti ka pa'y. Diyay mo't pampaulaw. Di pa'y numukan niya pare. Arak? Ay, kung na. Pampaulaw nga nun. Pasurutan tumod tayo, itipulutan. Tapno naragragsak. Ay, wan, sige. Ay, nani kwarugan. Ay, kwarag. Ay, agtimpla ka man iti kape. Kan mangala ka iti arak. Matungpalang ka. Mabit lang, tulod ka na di balayutan na bartekan, pare. Kalpasan na. Itulod kamay. Ijibalaya. Ewan. Ayan ni kwarag. Endak dito yung likudan niya. Na, Kung nagmandon nakaturugan ni Kwarag. imbaga ka sumurot. Tama nga no, ada masabat nga alalya. Ay, di nakman but-but ngan pare. Amam mo nakabutan ko, ti alalya. Hoy, Ah, na kayo ang nalalastog. Jesus pare. Dagita istambay at ang daninak dinanog-danog. Sandan sa taga dito ya. Ay, agawit ako na. Makamu kayong di tao Ay, naisan na kami ang padawan ng Kwarag. Makadandano ka kay. Jesus, Uray sa. nas ka na makalisyak. Anday, pakal ko. Siyak mamot ti dumanog. Anday, kumanin, anday. Ay, imbagtan na lang ang aglisay. Anya nga'y inteng. Nabangking ka di pa'y laeng day tapangam. Medyo aglungali lang itay nga mayatan tayo nilot ko. Anya nga'y. Mamatikan asaan anatalgad day ti barangay tayo nga idadaulwam. Uwan nga rod. Puno gayam ti ibagbagan ni pare bataw. Kasanumat ngamin. Amin kayo nga opisyal, simadot kayo matan. Puwira ka da kami atanot Kwarag, agrunda kayo inton rabii Apay nga isudalaang. Sumurot kamot ngamin Umay. Uwan, sumuro taktap no sigurado nga agrunda ta. Ken bagaam dagiti amin akakagawad nga agtrabaho da. Ag-duty da. Isuday tati sumarunong aramidak. Ay, ipakpakitam tumat ngamin ti kinasadot mo. Iso atuladan da ka Pare, awadag, dagiti nalalastog nga istambay iti rabi ay. Ket no impatiliw ko iti pulis.
Napanak itay, di barangay hall pare. Ay nakita mo ijay ni kagawad ko na. Isukat tin nakajut ay. Huwag pare, pinagkapinak pa yung harad. Binagaak amin dagiti kakagawad ko nga agjuti da. Sana mabalin nga daglangan-langan. Isumod lagaya manakitak amin iday, di barangay hall. Anya nga paray. Paray, ituloy mo pa ilang ayat agreklamo. Ay, saanin na pare? Ay, Apay pala nga reklamo angay. Kat agtrabaho kayo umitan nga opisyalis man. Ay, Kapitan Enteng, agtrabaho kayo ngamin a barangay officials. Tapno awan makuna dagiti kabaranggayan nyo. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Sige nga raw, badaw, agananad ka ah. Kwento yan. Gusto magpadak, adon taon ti kwartak. Kun adon taon ti pasarabok king ka. Ay, kaadum ti pasalubong mo kanyak, badaw. Tapno adda ipasikat ko kadamari ba nang kan marikwanang. Why, ganda rin, di pa nagawid ko to yan. Sige nga raw, badaw. Urayat ti panagawid mo. Bye-bye. I love you. Yes. Adun to ti pasalubong ni badung ko kanyak. Ayaws. Umapal to kanyak damari banang kan marikwanang. Ay! Marituyang, sa dino tinapanan ni Kabadong, tamano abulan adimi nakikita. Wen nga rod, Maray. Napanan na aya. Si Muraut iti gayem na a foreigner. Iso ti mangigiya ijay foreigner iti sa dinuman apapanan na ijay Pangasinan. Ha? Apay, ammo ni badong mo ti pasikot-sikot ijay Pangasinan, ta iso ti mangigiya iti dayta a foreigner? Wen nga rod kaano nagbalin agayem na dayta a foreigner? Ay sos, nalaing ni badong kaw, saan nyo atagibasitan? No sumangpag, adun tao ti pasalubong kaw. Kas kuma iti anya, Ado ah? ay ikan na kaminto ah. Depende ah. No nasaya at kayo kanya, ikan kayaw. Kas kumano pag meriendaan dak iti libre. Libre a merienda? Anya ti makunam, marikwanang. Apay, anya a merienda ti kayat mo, maritoyang. Dayta kanginaan at tinapay marikwanang. Kaun dayta chocolate drink. Ken nayunamon iti lungganisa. Ken one try nga itlaw. Tay jumbo ah. Ay, sanahan. Kukom laang tapasalubong mo. Saan ko apagtatakunan? Sika maribanang no ilibrem ni marituyang. Ay, awan kwartak. Sige, kukwam latan ti pasalubong mo, marituyang. Amangan no dakdakkel pa'y tigastusak kan ka iti merienda, ngem iti kunam nga ited mo a pasalubong. Ha? Kukwam laang ti pasalubong mo, marituyang. Saan mi apagan anaw? Angkay, sa dino tinapanan ni Tata ba daw? Ba ajak makitkita? Di ko alam. Saan ko nakasarsarita ni Paribadong sakbay anang pukaw? Sa dino nga tangagpay so tinapnapanan na. Nagabrod samay. Pwede. Ay kahit adunto nga ro ti kwartana into nagbalik bayan. Siguro ah. Apay nga aditay na damdamag idi nag-apply. Mga nuin sikreto na. Sa bagay malanta nang kay. Nalinay mo't siguro tinapawi. Pag isotiyo umay ko kaanakan, naimasti si Dan. Ay, rabi imanan. Kat agmay-may sa akmanan. Ay, kailiw ko ni badung kaw. Ha? Adda tao? Ni nga tabadaw? Badaw? Adahan? Wentiyeng,
Idikin. Malaumay ka, umunag ka. Sapay na gano, tawit na. Iditipis si libing kiking kay tiying. Na, apaya kasta ti saom. Naatake ka kaday? Uno adda ka din diferensya ti dilam. Uno amangan mag no adan diferensya ti utag mau badaw. Iso akasta itan ti panagbalbalikas mau. Imem tiying. Inserinek ti GMK. Ngigsi iti isling. Anya, insuro na katigay mo nga agsaw iti islang? Islang nga rodeta sa aom? Wen tiying. Kasta ti islang? Islang dayta? Hey, nibinigik. Nabannog ka? Malagi na nakangaraw. Ay na, ay! Nagado ti awit mo ba daw? Na, oy, ba daw? Nagilad ka malata di tasupan. Na, nagurukan? Maturog ka lang arudeng, tamo ka nabannog ka. Takal-kalak man, dagiti insangpad mo. Kita dagiti pasalubong ba? Nagtiti kapay, apag iso ang nagtimplaak. Nalamag, iso nga agkapikan. Anya ngay kano dagita pasalubong nga insangpo mo ba daw? Bagaw, asayn, tuyaw, pusit, sukati, lukaw, bawang, sibuyas, kanarmang. Kundi pasalubong ka pa'y mga raw no kasta mulaang, di orayawan. Gemen ke, tide. Hindi kiti reklimim. Anya ti kunam, agsao ka man itilimpyaw. Hawi ba daw? Di ka mangibabay na. Saan akasta ti panagsasaom di tarwar? Agsao ka itilimpyaw. Di mo ipakatais lang kampay idi asawm. Di ka mangibabay. Rimwirik minlingin. Ditikin. Hay ba daw? Di ka pumanaw. Ang sarsarita tapay lang. Di ka pa'y katagyaman taada pasalubong mau. Wen nga rod imbag lang nga abastuyo. Jak kaya tikas jay apasalubong. Jay kumamot imported Amangan mo't no inikantay gayam na a foreigner iti dalar. Ay wen nga agpaysaw maray. Awam mo imbagbagan Alakit din, Marituyang. Ingka mangala iti pusit mo. Taparamananda kami. Wan, Maray, uray gatangak no isaw. Uray siyak gatangak latan, Maray. Ay kitunda. Ngam saan kon apabayadan. Ikang kayulatan iti pangramanan yaw. Wirinteg! Wirig! Imiyik-min! Pare ba daw? Wen, si! Anda ka di matlaw mo kinitata ba daw? Anda, agkisiw sa amin. Ay, tata ba daw? Kumusta ka? Nabaya ka di ka nakitkita. Napnapad ang paray. Simritik itigim kung imirikini. Ha? Iso akas tati sa'am. Tasimurot ka itigayam mo nga Amerikanaw. Istingirig, kwirig. Agis lang ka iti kunam. Nagtilakaday taga-aramidan. Pare ba daw? Nulitra di panagbalikas ma. Ay, dusak ba? Liter A. Ang denggam. Para ba daw? Nagalas taas lang ma. Agraraman ka nga agas lang. Sige, tinigilis tisling Sige tigirimin. Charmay, no litra ikan ka, tata ba daw? Kat litra amat kanyang kalinteng. Charmay, litra O. Aw, ganyan. Sige. Do kayo do. Ugruruman kayo. Sus. Ugun luluong kayo nga uguslong. Naa. Nee. Mudo ka ngayon mongkol. Kuslog bulo do to, no kustoy tipo nugso. Mayat. Kurag.
Mayat na kasta panagsaam. Nagpantas. Nigilis! Mayat para badang. Agkakanaawatan tayamat gayam. Angkay, kung diis lang ni tataba daw, gumusaan mo takas di tiis lang. Trip na nga di bayam. Unay ni tataba daw. Sa bagay, awan mo dakas na. Uy, awan dakas na. Uray kas dyan pa nagbalbalikas na. Tawan mo't madingar aramidin na. Saan nga ta marigatan tingiwat na no, agsaw? Marigatan nunusan, awan bibiyang mo. Baybay amlatan. Awan bibiyang tayo. Nang runa, saan mo't ada tayo, timang pakpakan kan kwa na. No nga do ti manguyaw kan kwa na. Saan ta naparikot dita? Kasta nga ron ti kayat na panagsaw. Di bayam, day ta ti pakaragsakan na. Aya, kasta ti panagsao ni Kabadong. Saan pa'y nga min ngayon may dito tersinak ka? Isu adyak pa'y nakasarita. Ay, uray siyak, Mare. Angam kasta tinakunakanyak ni Inteng. Islang alitra I kano ti panagsao ni Pari Badong. Kasano da ita? Kastoy, Mare. Denggam taikan ka iti sampel. Nagpintis ken, Mary Queening. Napintasa. Naawatan mo't gayam, Mare. Kasta nga agsao ni Kabadong. Apay kanumat. Insuro nga rod kanutay gayam na a foreigner nga agis lang. Kasta ayat islang. Ayun na yan ni Kabadong, takas lagraraman. Kasta nga rod ti islang ni Kabadong. Angam kuna ni Inteng, awan parikot iti dayta. Anya kumangay ti parikot iti dayta. Kasta nga rod ti kayat na. Angam, saan nga ta amabain akas jay ti panagsauna? Adaken ko na daytan Ay, marikwanang. Dataman mo ti agis lang. Tuladen taman ti islang ni Pari Badong. Ay, uwan amare. Gimeting kemiten iti lekek. Isiin, Mary. Imeting at itilekem. Lingganisa kan itleg. Ay, yan. Mayat amare. Kastuyan ti panagsauta. Ay, miyet itilege. Anyan. Good morning, Pari Badong. Nakatugaw ka mat dito'y paraangan yaw. Igpipiinitik, piri. Ipikidi. Ha? Nay, agpiwis ka mat tan para. Igpiwis mi tisisimin, piri. Ha? Isling tisik, piri. Ay, inka nagpadoktor, pare. Ang mga nuadan diferensya tadilam. Wano saan? Ang mga nuag mauyong kan. Sige, ditakan. Ay, delikado. Ay, awanan. Ag mauyong san ni Pari Badong. Ni Badong kumuteng ti pagsasaritaan dagiti kabarangayan, Maray. Kat, anya ngay nga raw, isumot nga raw ti istaring ita. Agasam ngay nga may takon di islang. Dayjay tumut abadaong, taipilit na ti kasjay asauna. Siyak ti mababain. Bayam kadilatan, Mare. Tutal, awan mo't madingar aramiden na itipada na tao. Nga mababain na nga rudaon, ibagbagada nga agraraman. Naimbag kumano saan amaidanon kanyak dagiti sasawon dakin ni Badong. Siyempre, masaktanak mo't amaray. Taasawa laka nga rod ni Badong. Maawatan ka, Mare. Mala, kasarita manan ni Badong mo. Ibaga masaanan nga gis islang. Ibagbagada paikid din nga aguyong. Un nga rod, Maray. Hay, marurudak ka dagita at tao. Ako namlan asino da. Ay ngam saan mo idan nga ikan kanaw, Maray? Marurudak nga main, Maray. Ti solusyon dita, ibagam ka ni Kabadong, tasaanan nga agis islang. Tasarsarita undan itiliklikodan na, nga uray si kapayon kat mairamraman. Un nga rod, Maray. Bayam, kasaritak manan ni Badong ka.
Nangagmo ka day timbagak ba daw? Adikan kundi islang ta nakababay na. Nangagmo ka day timbagak ba daw? Maawatam ka day ba daw? Nangagmo ka day timbagak ba daw? Kaya't mo ka day tapigpig sa akpay tagsaw? Di ka nagsisi, Tiyeng. Ini kay. Nita. Ini kay manin. Timis kami na, Tiyeng. Di ka kadipay aglimpyaw ba daw? Ayan nantay irgan kita. Ergan? Anya, limpyo kan. Ay, wanto yan. Limpyo account. Limpyo account. Ay, wait pare. Ay, nagnervyosa. Isuatin marayag. Nagkamangak dito balayaw. Ay, apay ngay pare. Nay, apay ang nagdanag ka, pari Badong. Kit no kamatin nakmitin ni ti Ergan. Ergan? Uwin maray. Ay, apay ngamin aya. Kuna na nga glimpyo akanaon. Asaan akong nga islang. Ha? Uwinan niya. Nagsublimot ng tinormal a panagsaom, pari Badong. Nanay, apay ngay abinaliwam ti panagsaum pare. Kino nagmayat ti islang mo. Mayat paray. Nagmayat to pay. Kinan niya kumati parikot ni tuyang mo ngay. No, agis lang ta. Mangibabay na ka no paray. Ay, kasano nga men, ibagbagadan nga agmauyong ka, pare. Ay, nusak paray. Awan parikot iti panagislang mo. Di uray itong palbiag mo nga islang ka. Man, ano ngay kuma? Paray. Amom, pari Badong, mabain ngamin ni Marituyang. Gapo ta ibagbaga dagiti tao nga agraraman ka. Ken, agmauyong kan. Ay, dagita kamin atataaw. Saan at tibiyag na ti pakibiyangan da? Anyat pakasit nanda ka ni pari Badong ka. Awan mo't parikot nga ure agislang. Oh. Ay, kasanon nga itirik na ni Marituyang. Iso ti mababain. Ay, awan mo ila tirumbang apagbainan na. Ala, pari Badong, nasaya at matno inormal mon ti panagsaom. Di kan kundi islang, tapno agkin naawatan kayo kan ni Marituyang. Kapanam, tatabadaw. Ay, agawid akong kwaraw. Nay. Sika ngay. Kapanam. Saanin nga islang tisaom? Ay, saanay. Naamiris ko, may mayat mood lang no normal. Kin marigata na. No kasta nga islang ako araw. Unya raw, kasla kagpiways. Kin pakaibabay nak magayan ti panagis-islang ka. Nituyang ka, ti adada mababay. Ibagbagada nga rin na atake kan tatabadaw. Ibagbagada pa nga agraraman ka. Saan laday ta? Adupay ti bagbagada. Ay, unya raw. Kat may mayat mo't lang no agsao ka iti normal. Nalaklaka ti agbalikas. Ngamin, no kundi islang ka. Kasla ka abnormal. Huwag ko araw. Normal lang, ti panagsao. Saan ako, ngagisislang. Umay kan tamangan ta ba daw? Naimas ti sidaan ta. Bulong ti kamutay, ken tinuno at tilapia. Na, nagimasin tuya. Una, at damat tay pasalubong ko abugoong apangisawsawan ta. Ay, kito na, nagimasin. Nasaya at tasaan kan akon di islang ba daw? Wain, saan ang tuyang? Ang mga no'y paturong mo kanyak ti Ergan, dili ka daw. Nasaya at no limpyon ti saom. Taamok mitla ang amarigatan ka nga agsaaw no kundi islang ka. Kun adaw ti manguyaw kun ka. Wain, saan na maulay? Kun jak kayat nga gungungit ka pa'y. Nasaya at Matay, no gungungit ka tuyang. Agkuraray tamuging maw. Kasta, nasaya at taamom apanunutan day ta. Iti kasta, agkinaawatan ta. Manipo dita, agkinaawatan tan, tuyang. Alang aruday, ingkagaon tamangan tan. Nakasaganan tilamisaan ba daw? Intamanganan! Ay, tatabadong! Di ka ngaminin kundis lang, tasaan ka mat a foreigner. Alam, ituloy yu tagkin kinaawatan kin ninanatoyang.
Tapno naragsaklat ta tibiyagyo. Ala sige! Ditan tinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Ay, nagrigat tibiyag anya, Kapitan. Ay, wan nga ron maray. Ngumingi na matendag iti gagatangan. Awan pa'y maigatangan iti paypay. Aguri ka. Ay, inruar mo mo day ta sagsasangaribo iti bulsam. Natapagpaypay na. Ay. Paypayan ka, Kapitan. Kaya't mau. Sige. Pay napadasan tinapaypayan iti takwar. Aw, anya ti makunam, Kapitan. Mayat ka di mo lang ti mapaypayan iti kwarta. Aguri ka. Uy, dalam-lamiis ngem aircon ah. Naktangan akon amang paypaypayken ka, Kapitan. Ah. Malaibati kon dito'y rabaw ti labisaan da ito'y kwarta. Tasikan ti agpaypay. Maray. Talaga nga ibatim ti kwarta? Kawan, kwarta mon, Kapitan. Ay, Imbag lang nga adda pagpaypay mo, numapudotan ka. Ay, Nagswerte akon amaikan iti kwarta. Ta pagpaypay ko pay. Anya nga ito ya. Inteng mo, kundi pare inteng, di kwarta. ay katuan na. Kasta unay tisem na. No kasta, mabalintalatan nga aramidin ti kay kata. Wen, agayab kan kadagiti mayat nga agsugal. Tagsusugal tayaw. Masapul pa ay nga agayab. Kit nagaduda nga gururay. Ay katbayadan tapay mo't ani, Kapitan. Tapno awan to ti agunget-unget ken mangiparay. Ay, kung namadlan nung nataknang opisyal, mabayadan mo gayat. Anday, nakita ka ba't niya Uncle EJ Ruar nga bilbilang iti kwarta? Ay, jay honorarium na siguro ti bilbilangan na. Di na ngamin kayat amaksayan iti uray 5. Honorarium na nga taday, jay. Kat no nagadumot sagsasangaribaw. Sagsasangaribo, kunam. Unantay, nagadaw. Ayan ni Uncle Mau. At dabay lang EJ Ruar. Kita nga min naantay. Nakadumog nga bilbilang. Na, ay, ayabak man. Inteng! Umunag kan Kaslawan nang nagnantay. Agbilbilang matlat ta. Na, kasano aya ka adu ti bilbilangan na. Ta saan nakpayan adengdenggan amangay ayab ken kuana. Inteng, apay aya nga itakalaeng nga umunag. Adda nga ron inasikasok iti barangay hall. Kat no nagbayag ka ijarwar ang nagbilbilang, ay no anya lakit di aja binilbilang mo. Ekwa, binilang ko ti ramay ko. Ramay mo, wano kwarta ti binilang mo. Ramay ko. Kat no kuna ni kwarog a kwarta ka no di binilang mo. Pangalak nga iti kwarta. Sagsasangaribo ka no. Patpatsem ni kwarog. Amuna ayaday ta, ti agkita iti kwarta. Uray ordinaryo a papel, ibaga na a kwarta. Na, ay, mapanak man ijay tersena ni Marikwanang. Ingkan makiistorya ka uray agmalmalem ijay. Apay, sa dino ti papanandagi tatatao amagmag na maray. Di tabalay da kabadong ken marituyang. Na, nagadudan. Apay, anya ti adda di taaya. Adda mangibagbaga a birthday ni marituyang. Nga madamot mangibagbaga a birthday ni kabadong. Silsilibraran da ay ati birthday da. Apay ngay asaan data nga inimbitaran. Kunak ano inimbitaran na ka ni marituyang. Na, di na kamot inimbitaran. Damagak tumat ka ni marituyang no may gumatag. Ang kita mare. Saan met at taga barangay kabildatan dagita mapandita balay da? Inawis na dagiti taga sabali a barangay.
Ngam data ako marina, di na pa'y inawes. Wen nga rod Apay ngay akas tamat ni Marituyang. Kaslasaan na tamat ako maray. Nay, apay atuman atanaw ka dita ko araw. Una, tanagado ti tao dito'y balayaw. Kitumay ka dituin na. Apay aya, anya ti adda dito'y balayaw aya. Ay, kit umunag ka, tap numamuan. Anyang urayan nak ni Uncle Kao. Adda pang ibaunan na kanya. Ay, bayam day tang angkel mo, umay kakiday. Mabitak lang dito'y balayaw Wait, mabit ka lang. Apay, saan ka amas daaw, inteng? Apay kumaamas daawak. Nagadaw ti tao di tabalay da Marituyang kan paribadong. Kat bayam apay dakis aya. Kat ingkamot kitaan ano apay. Ay, ag-birthday siguro. Kat, saan ka nga rod amapan maki-birthday? Mabainak. Ay, amumot managbabainak. Ay, apay nga taaya nga agpayso, nga ado ti tao di tabalay da. Anya timakunam ko araw. Mayat mo't lang. Mayat gayam ti makisugal tata ba daw? Kay, nangabak ka, saan ka day? Nga raw, addam kwartak apag chicks kao. Isungag sublikan tumanay na makisugal. Mabaling agsubliak to manay. Ay, kito na. Uray pa subli-subli ka, mabalin lata. Ang kasanungay numamuan ni Uncle Kao, makisugsugala. Di mo nga minibagbaga. Sa bagay, Di ka lata nagtagtagaray. Tasyak, yak mo agtagtagaray. wain tata ba daw? Day tatinaskan nga ramidon ta. Inton bigat, umay kang tumanay. Ta sigurado, ang mga abak kang tumanay. Anya ti makunam maro. Ta umay gumatgatang itilakom dagiti tattao ngam umay di tabalay. Ay nagmayat maray. Nagado ti naglakwak itangal daw. Ibabaon ko ngamin ida nga umay da gumatang dito'y tersinam. Anya ayat ti araramiden dagita at tao di tabalayaw. Agsusugal da. Ha? Ay agsusugal da. Mun mare, angam di mo ibagbagay ti sabali. Kasano numaamuan da ito ni Kapitan? Sapay kaguran ni Kapitan ti sugal dito barangay. Oho, nagkunamot kan kaakaguran na. Ibaw bawal na ti anyaman a klase ti sugal. Idi aday ta, ngam saan itan. Kasano asaan na nga ibawal ita, maray? Di mo ibagbagay ti sabali, amaray. Binayada ko ni Kapitan. Ha? Anya? Binayadam ni Kapitan? Wen maray, sagsasangaribo timbayad ko kenkwana. Ipakpakita mo't dagita sa nga pulo aramay mo, sa mo pa'y binaliktad. Kasta kadakkel timbayad ko kin ni Kapitan. Ay nagdakulon. Una, iso nga aguli magkalatan maray. Tapi nalubusan ni Kapitan ti sugal dito barangay Kabildatan. Ay, jak amo day ta ah. Nagpabayad kayam ni Kapitan. 4, 5, 6, 7, 8. Warog! Day, anyo day tabilbilangam. Ay, jak amo nga da kagayam di tantay. Kwartan samot day tabilbilangam. Sanang tay? Dayamat kwarta. Kasla nang kupay nga imbagam nga ado ti kwarta. Ay, awan yung bagbaga kakastantay. Ne. Ado man ti mapan atao di tabalay da Marituyan. Ay, mayat ti mapanditan tay. Tapay mag. Basta, nagmayat, nagragsa. Paray, Apay paray. anya di madamdamag ka. Nga anya. Agpaspasugal ka kanumot iji balayaw. Kwartang paray. Ay, manuday daw. Ay, kat bilangam ang amay. Ay na. 5,000. Agreklamo ka pa ilaing. Paray, apay, puno nga agpaspasugal kayo.
Nayo na ko. Agulimag ka. Ninayo na mo na. Ito na. Agulimag ka. Awanan ti mangag ko asaw ma. Sige. Aguli makakap. Agawid kan paray. Agawid ak mo tayo. Wen maray, agsusugal da dita balay da Marituyang ken kabadong. Anya, saan ka di abawal dito barangay ti agsugal? Saan ka nun abawal ita? Saan nun abawal? Isukan no ti imbaga ni Kapitan. Na, mapan kumanmet nga rod padasen. Ay, mapan ka ah. Bareng mga baka. No mga bakak, umay kumutlang igatang dito'y tersenam. Ay, katuan ah. Ay, mayat da itang aramida. Ay, Nanayunan man ang tikwartak. Ayos. Bilbilang ka man niti kwarta, Mangkail. Ay. Shh. Di mo ibagbaga ka ni Antay. Tapno saan adumawat. Abay ko mga ibagak. Amumutan ni Antay. Naglaing adumawat iti kwarta dayjay. Unang kail, amaw. Sekreto tala nga adot ti kwartak ah. Unang kail, jak ibagbagay ti sa balay. Kita man maray, nangabak ka. Adamit gayam swerteg iti sugal. Isu nga agsublikan tumanon inton bigat. Ay win sapsapaak alepasen dagiti trabaho iti balay. Tapno masapaak nga umay. Ay, apay nasken aya nga ibagam kin ni Kapitan a makisugsugal ka. Apay ko mga ibagak ngay. Hanggang di mo ibagbagakon kwa na maray. Wen maray, sikreto ta dayta. mayat gayam ti adda sugalan na dito'y barangay, maray. Ketuan, Kita umanta na nga baka. wun, iso nga agsubli aktumanen inton bigat. Ay kagumatang kangaruden na. Ay wun amare, mabit lang tairuwar ko na ito lista kadagiti nasken agatangag. Basit sa laang mat day tayin listam. Nainayunam ata adumat ti kwartam. Ay, apay, papanambanang Ay kat iti ayan dagiti kukumarik na agmalmalam ka ijay Adu nga rod ti pag-iistoryaan, may. Ay, aguri ka. Anya day ta nakasupot nga igamaw. Ay kwa, inutang ko da ito'y iti tersena ni Marikwanag. Imutang ka manin? Ay katun awan nga rod kwartak. Di nakmat ikan. Naa. Ay, anya nga iti maitad kukin ka. Iso nga rod nga imutang akon. Ikagluto. Inton bigat, rumarak manan, masapak arumar. Iso masapak kamot nga agreeng, tapno masapa akmot amalpas kadagiti trabahok dito'y balay. Ambong ka din, no sa dino ti papanan ni Antim Abana, kwaraw. Saan ang kail? Kan ures ka. No kasapulan, kan birukan ka, awan ka. Apay, papanaman. Dak lang mo titi paradaan, may. Awan ka ijay. Umay ka birukan. Mapanak agar-ar mang kail. Agar-aram ka dyan. Ay, ibagam, tapno saan ka biruk-birukan. Uray ni Antim, kat biruk-birukan. Ay na, Marituyang. Nagaduman dagiti makisugal dita balayaw. Kayat naasawan. Adumo ti umay gumatang dito'y tersina, maray. Ibaon mo ida dito'y tersina, kwan. Kaun magkastater aramido. Ngam adala ang amakkaw, maray. Kasano no maamuan ni Kapitan nga oray ni Maribanang kat mapanmutan nga agsugal dita balayaw. Maamuan na ano ibagam. Ijak ibagbaga, maray. Uray ni Kwarog, mapanmut makisugsugal. Agsangsangudan to, bay kini anti nang agsugal. Kano ko namot binayadan yun ni Kapitan. Katwan,
Saan laeng agtagtagari ni Kapitan? Ngem ado ti kwarta na dayjay. Insamot ko arog di makisugsugal ijayan da pari ba daw? Ay, iso siguro Kapitan. Kasango na pa'y ni Banang. Ay, kasta Kapitan. Ay, nasursurun ni Banang ti agsugal Katbay amon Imbagla aliw-liwa na mahut. Matitika nakakit nasuro ng tagsugal. Mga abak da nga may, Kapitan. Ah. Ken maysa, impalubos mo matanday tasugalan. Anya? Ay na, saan kan nga agindi di ammaw, Kapitan. Taimbaga amin ni Marito yang kanyak no manuadaras da ka nga inikan iti kwarta. Namon data. Ay, naigalis lang ti dila ni Marito yang. Ay, ina kaya banda ko arog kan Banang. Ay, saan mo matan nga ipasardang deta sugalan, Kapitan? Taimbagla aman na yunan mo ti paglakwak dito tersinak. Ay, saan? Iparit ko. Binayadan da ka langarodan, iparit mo pa ilaan. Aray, di naklapdan. Taumay ko ay banda ko arog kan Banang. Umay mo ayaban kat madabada pa lang ang makisugsugal. Ay, nasken ama isardeng daytoy asugalan, pare. Ay, di ka man nagsaoy ti kasta pare. Kat binayadan ka mo, teng. Manungay, jimbay bayad may, kanituyan ka. Amangan mo, no kaya't mo pa anayunan may, pare. Ay, saan? Isublik amin, dagitin interview kanyak. Ibaglakit din ta, jak pa'y kiniskis sayan apulos. Sa anak mo't nga umay agpalastaw, Kapitan. Talaga lang nga awan ti maigatang ko iti pay-pay. Ay, di mo man ipay-papay-pay kanyak dayta kwartam. Didak maala iti kwarta-kwarta dita. Anya kamutin, Kapitan. Awatem ka din dayto itagkukan ka. Ay, saan mabalin ko naknay? Irugi man ang tiagsugal. Ta siya kun amis mo ti agayab iti pulis amang tiliw kada kayaw. Agunget kamutin, Kapitan. Talaga nga agungetak. Nu'y bagak bawal. Bawal! Kasta Kapitan. Nasken lang atak deram ti saom kasi kaket ngarod ti Kapitan. Ala sige! Didan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Marikwanhang, nadlaw mo ka day. Saanan apumampansin ni Marituyang? Ne, kunak no syakla ang tinakadlaw iti dayta, Maray. Idey, tunggal lumabas ni Marituyang ijay balay. Kasta unay ti isem na. Katuray mo dito tersinak, Maray. Uray lag paypayapay akas la kandidatong agkampanya. Angem ita, no lumabas ijay balay may, saan pa yan atumalyaw, uray no ayaban? Awan siguro ti masapol na, iso akasta. Siguro Kasta na mo day ta kumari takag. No awan masapol na, kasla saan natang amamaw. Ay, nawadwad siguro ti kwartada ita kan ni Pari Badong. May kagluganan dito yung tricycle ka, una na to yan. Ay, diyak kaya taglugan dita tricycle mo nga aglatlatay kwaraw. Unay matan ti pananguyaw mo iti tricycle ka. Sigud mat adito iti paglugluganam no, agpaili ka. Saan itan? Ti kayat ko apagluganan, jay baro at tricycle. Iso nga urayak alumabas jay baro at tricycle, jay napintas. Naman pa apulos na pasahiros ka. Kasano nga damayat nga glugan dita tricycle mau ke nakadadaan. So kataman nga may nakaamak taglugan ay. Una yan, nagsakit matan ti pa nagsasaom na natuyang. Anya day tawit mo, kabadong. Ay, tinapay. Kita mamari at tinapay. Ang damagan pa lang may. Nang gatangam ngay, Ijay banger at tersina, maray. punay kamatan.
Apay nga ijay pa'y tinaggatangam kat nakalukat mo titirsinak ang mabalin mo apaggatangan. Kay kaya't ko dyan nangingina tersina maray. Nangingina, Puro amin saglala ka, lagi talakom. Saan mo nga ron naimas? Kita ay man nagitilakom at tinapay. Nagmamagada, kaslawan ramramanda. ipanginak man langan dagiti lakaw. Ay nadadan ngawan gumatang, naramidam dayta. Saan na kan apampansinan ni Kumarim Atuyang? Ay, saan nga ruden? Jak ammo no apay. Idin to tawan ba't ammo kabasol ko kenkwana? Inuag dinamag dito'y barangay nga adu kano ti kwartada ka ni Paribadaw. Oh, Isumot lagayam kawan ba? Idam amo dagiti gagayam da. No ada ti kwartada. Pudno gayam dya imbaga ni Marikwanang. No adan to kasapulan da kadatayaw. Isudan to ti umuna nga umasidag. Nagmadimatan ti ugali da. Di utultula din dagijay. Kaya talaga asaan anasayaan. Ayan nga Uncle Kawan, tay. Adda ijay barangay hall. Apay, Ipulong ko kumanina na tuyang. Ta nagsakit yung bagbagana kanya. anya dagita nga imbagbaga na ken kaaya. Saan na kanwa kay taglugan iti tricycle kaw? Ta nagdaan ka naglatlati pay. Pudnumot kit di Anggam saan arumbeng nga ibaga na daytaken ka. Nagsakit tinakam kawan, tay. Ala, bye-bye amon. Inton maminsan, saan munton nga iluglugan ni Nanam Atuyang. Talaga sanay. Nurek pakpakasi kanya. Ay, imadula ang ti kwartada nga agasawa. Kas jayan ti ugali da. Ado ti kwartada ko naman, tay. Isumot ti imbaga ni uncle mo. Ay, iso siguro akan na yun da ngagpailay. Ne. Anya ngay nga ti aramiden da ijay ilay. Napandan sa makisugsugal. Kas tagayam. Kunada ka takanayon da kano ang mga abak. Isumot lagayam Ijay kano ilay ti pakisugalanda. Ta iparparit ni Uncle ti sugal dito'y barangay. Marituyang, apay anak katakder ka dita sango ti tersinak. Apay, dakals, iparit mau. Saan mitkit di? Taide, numapan ka dita, agtugtugaw ka. Ngam ita, nakatakder ka taon. No makita dakdagiti tattao anak katugaw dita sangwanan ti tersinam, panunutan da gumatangak itilakaw. Kat maan ano ko mano panunutan dati kasta. Mapanak ag syap-syapingan ijay ilay, maray. Kasta aya? Pagan anok ngay ti gumatang di talakaw. Apay, di mon malagip maray, nga dito'y tinagut-utangam iday. Apay, di mo mat malagip, maray, anak kabayad akaw. Amok maray. Or-urayak ni badungkaw, tamapan kami ag shopping. Mapan kayo laeng No apay naglawaan dita paradaan apagurayam. Dito'y paisango ti tersinak tinapili mapagurayan. Ay, orayan niya pa'y tibagbagam sa anak agumatang di talakom anak kataptapaw. Ay, Stone, di mon uyawan dagiti lakok. Amom nga igit ti kalsada da iti tersinak. Kat siyempre, talaga natapok Itay-tapay nga, gururay ti pagluganan tangag paili. Ang apay nga, ngawan mo lang mauray tan. Wun nga raw, apay, napanan dagita at tricycle. Agsusugal da, isungawan da. Kag, anya nga iti pagluganan dagiti pasahiraws. Dayjay nga, tricycle. Ayan na. Dayjay nakaparada, ija paradaan Kano di tricycle ni Kwarog dayta? Isumay. Ay saus, diyak kaya't apagluganan dayta nakadadaan at tricycle. Kiti sulag mo tiyada. Malaksi da, no kayat mo apagpagnain. Kakaiso na nga ado ti kwartak. Dayta kay din nagdaan ti pagluganak, ha? Makamuka nga ron nga guray iti napinta sa tricycle. At dabaro at tricycle ang nagluganak iti naminsan ngal daw. Makapilpili kan to mga minitan. Ay, siyempre, adog ayam ti kwartak.
Aduang ang tricycle lang mo, tikabala mabayadan na pagluganan. Ay, no adda ko maeroplanaw. Di sa ti arkila kapag luganak ngagpailay. Kanya, Sugal gayam, ha? Bayam aditada iling agsusugal. Kanayon ka no ang mga abak ni Nanatuyang, Angkyle. Nasayat ano kasta? Gamawan bibiyang ko. Basta saan adito'y masakupak a barangay ti pagsusugalan da. Nawayata nga bingagsugal diyang ilay. Jakla amaw. Nukasan no ti dusa dagiti matiliwan nga agsugal ita. Nadagdagsan siguro ati do sa ijang ilay. Siguro Kasano ngay no matiliw ni Nanatuyang? Baka mo damutin ano matiliw da. Aw, makitam ba daw? Nangabakak manaon. ay dah, naglaing ka talaga, tuya. Kunakan ka. Daytoy sugal ti paglaing ha. Kahit umay kantumanan makisugal. Kituan na. Dayta talaga ti planok nga ramidon. Ay kit suportaran ka lata. Anya ti makunam ba daw? Mabalintangatan ti gumatang iti eroplano a pagluganan tangag pailay. Ay, dakil unay dahi ta pa mong aeroplano. Helicopter nga raw tabas-basay. No helicopter may. Asino nga, tag-drive. Jak mo'y amaw, tag-drive iti helicopter. Ay, wanan niya. Mabuti nga agtupay nga aglugan iti helicopter. Ay, sabagay, uray siya. Mabuti nga mutlaang aglugan iti helicopter. Tuya, apay nga dalalaki di talikodan. Anya? Kita ba? Hold Ah, up, Tetoy. ay. Hold up, hold up. Ay, Nakatutokin ka dahi ta paltog na tuya. apay nga hold upon da kami butan. Nang kung ano ti kwartayo. Ala, yawat yo amin na kwartayo. No kaya't yo pa iti agbyag iti napaot. Padong, hanya nga taramidan tan mo. Ay, katitad mo amin din na. Tapno agbyag tapay iti napaot. Intay, nadamag mo ka din dyan na pasama ka na pari ba dong kan Marituyan? Di pa nakisugsugal da iji ili? Saan? Diyay pan naka-hold up da. Ha? Kunakun kat ama pasamak da ita. Kasano ka naglastog da mo ngamin? Ay, kinimos da kano amin diyay kwartada. Awan imbati da ultimo 5. Agnakam da siguro. Ay, kaasi damot Naglastog dan tumit. Naparamag da pa'y kunam Ay, kasano pa iti panagbiag da ita. Taawanan ti kwartada. Kapitan, asino ti akin tricycle dayta Stinley sa tricycle? Nakasilsilang. Ay na, permi pa imot ang makasisirap. Sa paimpating nga na. Kaya na nga ipasikat ata, baro ti tricycle na. Akin ko aya. Ni kwarog aka anak Ay, so daytan, dya ibagbagada abaraw at tricycle na. Kasano kat inuyaw da marituyang kan pari ba daw. Iso a pinabarunan Ay, ka nasaya at no kasta kat padasam at taglugan. Ay, ewan man, kapitan. Ay, kwarog! Kadak dito, Angkyle. Itulod mo ni kagawad ijetirsina na. Unang Kyle. Saan mo na pagbayadan? Ay, nagsaya atan no kasta. Nagmayatan ti aglugan dito'y tricycle mo, kwaraw. Ay, libre pa ay. Santo na librin to sumaruno kagawad. Agbayad akton inton sumarunaw. Awan ton ti manguyaw dito yung tricycle ka, takabarbarwa amin ay. Nakita ka din ni Marituyang. Jakto pa'y nakitkita ni Nanatuyang. Ay, oray siya. Sipod na hold up da kandi ka ba daw. Saan dan arimrimwar iji balayda. Mapaindan Ay, rumwardan to dagi jay. Isan da kat amabisinanan. Jakto ita kayat nga ilugan dito yung tricycle ka. Ta sinaktan da tiriknab. Ay, permi Dandaniya kagsangit ide. No saan da kumaana lastog? Saan da kumaana hold up? Marituyang, itay kapay alabas dita sangwanan ti Tersinak. Apay aya. Ay, nadlaw na kun maray. Agsubli-subli ka, maut. Iba ka man, gumatang ka.
umayak la bumulod, Maray. Amo nakitan nga sitgan na. Ideado ti kwartam, malaksig nga uyawom dagiti lakok. Di mo pa'y kaya ti gumatang. Idi dayta, Maray. Kat ita, anya ti masapul mo. Adda sardinas ken bagas alakom, Maray. Kat adda Ay, umutangak man nga road. kano dya kaya ngay? Ay unay kamutan no kasta, Maray. Kaslasan tanga gayom. Ijay kaayan ni Maribana nga umutang. Saan adito tersinak? Anya nga tano ireklamo ka kan ni Kapitan. Ay mapan ka laang agreklamaw. Apay ti kunam, kabuteng ka. Maribanang, kumusta kan? Day, si kamot day tamaray. Nagmayatan ti panagisem mo. Kan, apay day taigem mo agarapon. Tumay kalaang ba kumustaan? Ay, awan ti bugoong may. Imbaga kaya abuguong ti umay ko dawatin. Ay, amuklatan, Marituyang. Basta nakaigem ka iti garapon nga umay dito'y balay may, umay ka dumawat iti bugoong. Adda, Maray? Awan nga rod. Ay, agawid ak nga rodin. Awan, Maray. Ay, idi kawadwadan nyo sa anak ngam mo. Itataawanan kayon, umay kan dumawat kanya. Kapitan, Apay, nagkapwam. di tabalayaw. Dumawat ako malaang iti bugoong. Ngam kunamot ni Maribanang nga awan ka na. Ha? Kano nagado? Kuna na nga awan. Ay, kaasi kami ba't kinibadong ko, Kapitan? Awanan ti gagayim ay. Awanan ti mga asikada kamay. Di kagsaw iti kasta, Maray. Amumot din na pasabak kada kami kinibadong ko, Kapitan. Ewan nga ron. Nalastog kayo ngamin. Isuan na hold up kayo. Saan kami nga aglaslastog ita, Kapitan? Nagbalbaliw kamay. Kasaritak to ni Banang. Mabalin ka day, akasaritam uray ni Marikuana ang Kapitan. Dinak ngamin kayat apautangan. Sige, kasaritak to ida. Ket no naglastog da idi dagita nga agasawa. Ita, ibagam kanyak anas ken nga agbalinak anasaya at kadakwada. Ketwun di ka lamasyan. Kano gagayem tayo ida. Ket, anya ti kayat mo, padawata kiti bugong ni Marituyang. Una. Winan, ikakon no kasta ti kayat mo. Ay nagbalbaliw dan. Iswa, pakawanan tayo ida. No adaman nagbasulan da, pakawanan tayo. Kasta tinasaya nga kakabaranggayan. Nakitak mo't anapan ka di tabalay da Marituyang ken kabadong Maray. Wen Maray, napan ko inikan iti bugoong ken bagas. Kayat mo asawan, agsarsarita kayo na dua. Wenan tayo sumot ti imbaga ni Inteng. Ay, kinapudno na. Inmay nakmatla ang kinasarita ni Kapitan. Pasensyaan tayo kanunda kabadong ken Marituyang. Ay katwan Ay, kunakun kat, ano adda ka sa pulanda, nasingpet da. Ngarud iso asyak. Sa anak la nalastog no adda anak iti kwarta, tanarigatan, Maray. Ay nanatoyang. Adaman, wano awan kwartam, naskan anasaya at latta ti ugahin. Tapno na anayas lata ti ingkay panagkakaarupan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Ni Kapitan
Teng! Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaisuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Kabadong, di mo kunaan nga isungada ka ita dito barangay hall tag solicit kamot akas kadagiti nakapila di tarwar. Anya nga agsulisit mo't akong gunang maray. Apay niya ti panagkikitam kanyak, or? Nay, ay kadamdam agak laeng mo't Saan na nga may agsulisit, maray? Sapay nakatugaw ka dita pagtugawan dagiti opisyal. Ay, da kayo lang nga opisyal ay ati mabaling nga agtugaw. Dito yung agtay-tay atugaw. Dita kami ngamin nga agsisisyon. Ay, dito yung gayam. Ay, umakarak Ne, ay tugaw ni Kapitan Detay Makaram. Bawal latang agtugaw dito ay. Ipunay kay muting nga opisyal. Bawal lamin ay. Ay, bayam nga agtugaw dito, di paribadong. Kung nagtumit ang mabalay. Tapno mapadasan na mo agtugaw, iti tugaw ti kapitan. Ay, kitwan Apay, kapitan lang ay ti mabaling nga agtugaw dito. Oh, nabiru kam ni Badong mo, Mare? Ay, saan nga rod maray? Napadak pa yun ijay bangkag may. Ngam awan mo't ijay. Nekat, napanan na ngayon. Mapankunsan ipapublic service, maray. Adala siguro di taig-igid ni Badong mo. Masadot siguro ang mapan agbangkag. Iso nga inlemengan na kamanon. Di na kunaan asyak ti pagbangkagan na. Baya, Mare, tainton makitak, ibagak nga agawid. Sige, maray. Pagawidom adagos, Nagmayati na talaga ti umayag internet dito yung barangay hall, paray. Nagpigsa ti signal ko naman. Ay, paray. Aldawan, agawid ka na. Ay, unay kamutin, pare. Pagawidan na ka nagsapaan. Na, anya nagsapaan, kuno pangaldawan. Apay, dakis ayan, no, makipangaldawa ka na kaya, nga opisyal dito yung barangay hall, paray. Amom amangan kami dito'y barangay hall. Itay pa mang angot ko kay, jay lutwin da papaitan dita kusina. Ay, ni kwarog na jay nga aglut-lutaw. No kasta, naimas ti sidain tayo Taan na lang ni kwarog nga agluto kay. Kwarog, nakaluto kan! Ay da, hinapsuga kong kwarog. Mabalin mo, ti aginaw. Una, kat si kalangan ti ururay kamalpas amangan. Nalpasa, inanangan ng kalmaw. Itay pa'y analpas. No kasta, siya lang aro din tinauday. Kababain mo't unay na. Tadituyak pa yun anangan. Nagawid ka nga rutin tanalpas ka na nangan. Kung nangagawid Ha? Saan ka pa'y ngagawid? Ang mga nubirbirukan na kanina na tuyang. Ag-internetak pa ditaw, ikwarag. Ah. Kakaisuna, nagpig sa ti signal dito yung barangay hall. Pagawidin na kiday. Kaya talaga kwarog Aywan, Kapitan. Jay tugaw mo, pinagtugawanan ni Kabadong. Bayam mare, taaguma nga agtugaw. Amo na mo, tatugaw mo day, Jay. Agbibisin nga ron. Imbis kumama pa natulungan ni Marituyang, at dakit din dito yung barangay hall nga agsilsilpaw. Dayta nga ron ti kayat kong ibaga itay kay. Ibagam, Kapitan, tapno amuna, ti ar-aramidon na. Ay, no umay pa'y inton bigat. Ibaga akong atalaga dayta. Na, sapay agkat katawang agmay-may sa. Kun nga ron Anya nga taayat tikat katawaan na. Na, Ay, pare ba daw? Baliman. Ay, kit malimla nga, paray. Na, ay,
guhom na. Apa pagawidan nak? Kahit agawid kami mutin. Nay, nagsapa kayo umutin nga agawid. Apay, di mo amo nga alas 5. Ay, nasapa pa laeng. Yay. Ay, agawid akon. Iso nga agawid kakit din. Maki-internetak pa yung mga rod paray. Ay, paray. Di kamot agungat Ipaidam mo launay na ito internet ti barangay. Di kayo butos na eh. Yay. Nagmalmalumot gayam ije barangay hol ni Pari Badong. Apay adi mo man laim baon nga agawid. Isulat ti inararamid nan tinagin internet. Kat no berbero kan ni Marituyang. Kano masadutan nagtrabaho ni Pari Badong. Kat jay laangan agin internet ti kayat na nga aramidan. Ay, kasanon nga ti panagbiagda kan ni Marituyang no kasta. Ay, di na ka din ko sila panakasta to yan. Awan mo ti basol ko king ka. Anya nga awan. Anya tinararamid mo anag malmalama. Adak lang iti barangay hall. Tanya nga itinaramid mo ikay. Binantaya da gito opisyal No talaga mo lang, nagtrabaho da. Apay, basapol nga ramidam day ta. Kaya't kung nga ramidain, nang runa da dya, kumpare nga inteng. Tapay ni Kapitan. Agsadot-sadot nga rad. Katsi ka ngay. Saan ka langan nga agsadot-sadot? Talaga asimbadukan. Pagkunabay. Kano binaybay amon, gebangkag. Karurutan. Inka kumamot mulaan Banbantaya nga rod na giti opisyal dito yung barangay. Di taman yung bangkag ti pangibaw ng kanyakan. Tabadong, si kamot tanday ta nakatugaw di ta pagtugawan di agduty akagawad. Ay, tugaw jag duty na ito aya. Wan, di mo aya makita di ta nakasurat di ta sangwanan na. On duty, kuna na Aya, ay dyan nakita. Ita ta nakita mo, tumakder ka di tantag duty akon. Ay, sikat ag duty itangal daw. Maray. Iso nga daak ita. Ay, kitwa na. Sige, maray. At tugaw kan. Ado katinas ka ni aramidak itangal daw. Nay, apa nga, kastoy mo tayo. Nay, apay? Hindi ti magderak di tatugaw. Kimapsutan ti internet dito silpong ka. Ibirok mo iti ayan tinapig sa signal. Ijay nga ta pagtugtugawan ni parintay. Pagtugawan na nga roden ngay, no ijay manan ti pagtugawam. Ay, padasig lang mo da. No sumangpa ni parintay, di pumanawak tan. Inununaan nakpay nagtugaw iti tugaw ko da di Pari Badong. Win nga rod, Kapitan. Nagsapa simpangpet dito barangay hall. Kano nakasangpet ak nakatugaw di tatugaw kaw. Sapay di ta tugaw ko tinagtugawan na. Napigsa ka nung amin ti signal dita. Feeling Kapitan kit di Kat papanawo mo na di tatugaw mo. Si Kahamad at talaga tinaskan nga agtugaw dita. Isumay. Ay, awan ka babay na Unun sa kadi bagbagada na poskol ti ropa na Talaga mo't anapuskol ti rupa na day ta akumbaray. Ay, awan lang arod babain nan. Napuskol pa ti ropa na. Waraw, nakitam ni Tatam Abadaw. Birbiro kam ni tata ba daw? Pimanaw mo't manan di tabalay may. At di barangay haul. Napanmanan ijay. Napan nakipangan Ay sos, di lang babaeng. Pagtugawan na pa yun di tugaw ni Uncle Kaw. Ay pagawitan malaangan, kwaraw. Di na kahit agawid. Agin internet nga main. Kasta, kunak ano kuna na amapan na bantayan dagiti opisyalize. Saan ka day? Kinapudno na. Mapanlagin internet iti barangay haul. Ti salbag alaklakayan, di nakpay amo atulungan ka dagiti trabaho ije balay may. Ibagamday ta kini Uncle Kaw, nana. Pari Badong, Simangpet kan paray. itay pay umayak ag duty. Aya,
Itayak pa nga gururay nga agtakder ka dita pagtugawak ko ma, tarugya kung tagtrabaho. Ay, tugaw mo ganda ito, paray. Huwin! Nagdakkel ta nakasurat, ang nakaparabaw iti lamisana, kunana. Kapitan. Oh, Ay, kwa paray. Mabalin ka day, dita ka pala igay, nga tugaw. naa, Napigpig sa kay, internet, dito'y tugaw mo. naa. Ay. Sakti kapitan, pagtugawin nak dita igid. Italaing mo't paray, nga extract na ito'y tugaw mo, adi pusipos. Ay, naglaing kamutin. Ay, saan ka kadingagungot, paray? Ito lang, tiluluwak, itibiyag ka. Ang abusado ka na. Ha? Agasam tagtugaw ka dita pagtugawak kas kapitan. Apay, nalipata mon paray, nga kumparita. Kadakais, ngem imutam, ti kumparay. Kapitan, kasano nga kat saan mo tan trabaho ni Badungkaw? Hey, wan nga raw. Inal daw kay din iji barangay hall. Ay, kababain pa'y kit din tamangmangan pa'y ijayon. Ay, wan. Kano maturog pa ijay. Ay na, Kapitan, problemak ni Badungkaw. Kasaanan amapan agbangkag. Problema nga raw din. Taagawan na jay tugaw ko. Nungay pagawi daw, Kapitan. Sige, day tati aramidak. Pagawidak man no umay manan iji barangay hall. Ay sus! Imuna ka manan ang nagtugaw iti tugawak pare. Ay, simang pagkamagaya mo, paray. Ay tumakder ka dita. Mabalay, nga extract man ang tutugaw mo, paray. Ay husto matid ah. Ha? Inikstraam nga ron idi kalman. Ikstraam manan ita. Italaang, paray. Agawid kan. Nagadaw tinaskan nga aramidem iji balayaw. Dito'y ka barangay hulon ti kay kayat mo apagis istambayan. Napigsa nga min ti internet dito'y, paray. Ay ingkagbangkag. Ay, di naman pilitin, paray. Agungot ako na, Naa. Kasi kapat ya daganas na nga agungutin. Talagang agungot ako. Dumanog kan sa payin. Talaga. Ay, Heh. kino teritoryok dito'y agungot ka akasta. Ag dinanog tan no'y pili mo nga gawin na. Nanggagaw a pinagawid ni Kapitan ni Badungmaw, Maray. Kay, apay ngay nga raw nga aging gaita. Saan pa'y mo't anagaway? Gaputa saan na akayat ti agawid. Di na kaya tagaway? Dumanog mo tan. Ay na, nakababain pa'y. Jak amo no anya ti aramidan ni Kapitan. Ay katalaan na nga rudon dagiti amin agamit na. Tayjayon barangay hall nga agyan. Da kaminto pa'y nga opisyal kat saan kami nga agyan ni barangay hall. Isonto ki ide. Problema matan ni Marituyang ni Badung na. Ay, problema mat ni pari badungan ta lumaban matan. Ay katnaskan ama solusyonan dayta. Ay, iso ti pampanunutek no kasano. Ikatenyo nga minan ti internet ijay barangay hall. Kasapulan mi nga ron ti internet ijay. Amumat ita panawain. Puro online aminain. Ay nagrigat met nga ron akasarsarita ni Pari Badong. Ken agdanog kanumaten. Bayam Hanggang, agpanunutak man. No kasano ti aramidag. Kabailam ay ti agpanunot. Na, talagang agpanunutak atas ti kapitan. Ala, kartingam nga ron ti agpanunot. Ay, dinak man apuraan. Saan akas karina ti agpanunaw? Ay, dayta ket ti bagbagakken ka inteng. Nagbayag ka nga agpanunaw. Apay ko arab. Ito pag-arasasan nyo kini Uncle Mau. Naginarsahas kami ayamay. Nakita kayaw nga gininarasas. Sa da kita-kitain. Ha? Kanya ti kayo sa una ya. Ay, kasanaw. Kat itay ka pa ang nakatugaw dito unag ti barangay haul. Apay dakais, no maya maki-internet ditay. Pag-awi din na kanina na tuyang. Kaya tagaway. Kakaisuna, nagmaya ti signal ditay. Nini. Apay kay. Apa itataba daw? Hawamutin ti signal. Ura ingatok to silpong ka. Hawanin ti signal. Nini. Apay ngay. Kanya nga ti mapasmasamak, hawamutin ti signal. Damagama kini Uncle Kao. Paray. Apay ngay. Kanya ti narabid mo.
Sino katakon ti password? Ay, unay kamutin, pare. Kaya't mo sa amit ti gulo, Ay, sus. Naa, agawid ka kiden. Ing katulungan ni Marituyang. Ay, nasakit tinakam kuking ka, pare. Naa, Awan konsensya ma talaga. yay. Satan nga, kumpare. Agbriktan nga, kumpare. Ay na, ay, agyaman na kapitan. Nagawi dun ni Badungkaw. Ay narabin ko lang no anya ti rumbang, Maray. Ay, kapitan, Eh, siyak man ti umayagin ternay. anya, sikat ti sumublak. Una, adamatan ni Badungkaw agtrabaho. Ay, saan? Agawid ka kitde. Tag tinulong kayo nga agtrabaho. Padasag kumamatay kunada nga ag-online. Ay, saanin? Maibos lang ti oras mo. Isong agawid kan. Sino katanin ni Kapitan ti password ti internet, kabadaw? Ay, namo kasi nukatan na. Kat anya nga ron nga ti umay mo aramidan dito yung barangay hall. Lumabasak lang, mit Mapanag ni tabangkang may kinituyang ka. Ay kakasta. Way, nagmulak itan, maray. Nasaya at launay no kasta. Nalan ni tuyang ka, di cellphone ka. Daka mo ano na may. Saan na mga mo tayo cellphone? Nagbibisin na bakitan. Mala, ingkan ijibang tagyaw tapno makaado ka iti trabaho. Ay na, tahatabadong. Ado dagiti napapatig abanag anas kan nga aramidan. Asaan kat adagiti trabaho dagiti opisyal ti pakibyangan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng.